Anawi, Masya Allah. Parang-parang mo mega. Maluwag dari mo. Oto galo, oto mo. Napatantangatin ra ko. Mo alay. Napanrit ta cede-cede ko oba niya mo. Masya Allah, mati no. Jalan tu cepat-cepat ikut tu macul mak bini malu. An rasa. Sedangkan lagi maka kau macul iwak gayana. Maku ke bu. Pasal yang terakhir. Untuk Adinda Wahyu, Adinda Ita tengah-tengah kau Wahyu na. Amma ilo muna baca ko salawat. Insyaallah barakah. Ita bajasa ng Adinda takok magali-gali macay-chay laki mo na sa banari ko ita laki mo ya pagali-gali. Dito pagali-gali Wahyu. Aja lalu di nama gali-gali bahaya lada turun di kupa gali-gali bahasa lada saju. Angka dah buruk kejadian macam ni nasalin na boleh macam na magali na we di na yewa ada sisa na le tak kiri ku bene na makadai bene na bene bawan no. Di kita baca sengari takut angka boleh cai-cai angka gali-gali ku Wahyu nasalai witanai laki bong tanai tincong namo sulara ilalon na maricaan alaman na to ko rin ngenge daro-darongon rawe na kaya bola na puluman na to na pinrima ng iyotoy aja mama silala dari ko masandro dina de ko bibli cara na makada sa puro ni bawa aro mo na makada ay kutosi ilolay na pangulaw tala ipuang majapuna na rek ko ilolay mo melo pasaranga atu po tapi na rek ko ilolay mo melo pasipuji ka pe may salabat abalinga at tinalaki ko sa puro aro mo na aja apa jauh ke Mas Sandro kemudian selanjutnya aga baca-baca magalola dan rekod ganda ni talumpan ni dia pigagelis amba ko ni Pasuryangi kemudian Pasuring nga aga biasa amba kenging ganda ni talumpan ni makaday ni ale na itawi ditong dia laki kulis mandra sa tungan na iye tanggaban ni oto ko kyo sumpang mangolo manorak ko nasaba manorang yung robolan ko batu-batu Pasuryangi nga senang agi-agi waktu musion rong majapun na paling napoji karaway ale na Wahyu ito mo karawangan ni nareko ang puto mo na pojilada karaway ang puto mo to mo karawangan ni nareko uto mo na pojilada karaway ang puto mo to na mo karawangan tapi nareko wita-wita Wahyu perbatasan na sope si bawa baru na pojilada karaway dua wala na sengka palawagan na sengka Wahyu tong ma mangurupa po di gitu karawangan nih Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahi aliyul azim. Oh angin aja mau mabulada maka di bola-bola no dilade laki nulis oh angin lau angin rewe angin lau ritanewe batu-batu angin rewe lau ritanewe tinco nareko majapunna lakeku puang patari-tari cedek tono tama kaja acting teri itu makuna para lu tuh acting na asa batar kala itu orangnya tarifi na panala dui oh puang ang taro kasi lakeku puang jauh karitanya batu-batu terlumpan ini puang kasi utaja di gagal lisu puang andrenge oh iko anjing nareko matinroy de ku Wahyu foto ke nga nareko moto niwi kasi puang patuju ke ajena lauri tane tinco mafalan di patuju lang insya Allah nareko de gagaw tumalalang itu dah napa naman rasa maka dengan nani telumpan ni pausta suamba ka pasirang man ka dia podi mabaraka oto si kumale wejen ne kotong naban niwi napa ko masuk pajato ba doan rakang puro ko masuk pajato ba doan rakang pagan lori angolomo lori pangulamo subhanahu wa taala pacingi atimu bayangkan ngitapana lakken mutatoriolomo napa ko melodori pangulahu taala patabali atinna maka dewi ustaz di patak gaga lisu di mampan ini mangolon yang nawan nina
maka dah agak sih bacangi Pak Ustaz. Ya na perlu na maka dah tomatua minyak cocok kali cocok. No ko masiga. Narekorega aga motor omis semola. Alasan oto bangon no. Atau oto na Pak de semola no oto batu. Ya na senge minyak cocok kali cocok. Ko cepot cocok. Iya sih cocok. Sirunto to? Pada mas Sandro ko maka dah Sandro. Nareko witai anak ta Pak Iya ro kafe na monro sa lolo pisoro-soro nga otti manuro. Oye kasi ini ro kafe na menre lagi. Lo pa igere-gere na bembe talas. Toma sarami mo tambah sarang. Pwede niyo ko so. Jamar Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pesan yang terakhir untuk keluarga besar, terutama dua itu Fadijan Ibu. Nah sebamagi Bapak dan Ibu, Yero Riolo, lakai menrik pengadilan agama, melo telei benena. Benewe menrik pengadilan agama melo itelan sabak coy kulakena. Yaitu si maka komega kejadian tomatuan na ya dua menrik pengadilan agama melo pasarangi anaknya. Ko batu-batu aga sana Pak Ibu, majak to. Stalle si pojing na anak melo ye pasarang. Nareko angka tomato papala ya bantu na untuk kepentingan pribadi na. Lino akhiran na di gaga baraka na. Namun ibabon na suruga tanem moto. Katutup ini aja lalu kasih tabaku anak. Narko si puji mupi insyaallah. Iya, aja tuh si namelo ipas sarang anak si puji mupi. Maka dek itu anak nareko puji memang lakemu wasakarako. Maka dia tina larang anaknya tak sakar nasi. Si jokangi anaknya. Angka kejadian ibu. Majai anaknya kasih masolangi. Nasakarang anaknya. Sila surana nasakarang manangi. Akhirnya bapak dan ibu maka kwewe. Alhamdulillah. 15 tahun kemudian kejadian ye bukti nyata 15 tahun siondrona anak-anak telu apona isenna alena nakana seteru yaro anakna na cicirade le sumali kutana ogi jamu to cicirade biasa ada tuh cece ama jemo ki anak ti poji masya Allah ta pamaroke lamu ko macejo ko maroke bisa itu namanya istri yang soleha turut kepada suami ya turut laki maka dia laki menjaga kimaroken di joka kita pimelo tulung awahyu di waktu nato kusuga cuale ni tadi paku-paku kawamo di terriwi ita angka wamo di palecewi ye pai dena kadawamo tingui kasi na matakko kana ibu na dira tampu asera ulan na dena krama kadawi usas ale kumaku pale rajin ko toma tampu lengang ni masusah to titi masusah to mopangi labi-labi piha ngaku bona di maraji kuma tampu ke di utanekin sabaya dia pan kawat tampu tapi merasa kaki tu matu nak ku kana makanya maku pale rajin na le sugi sadari ale tadi aja lalu na Wahyu bajai sanga ditako engkau cecenge alena ita melu tulung aja ma engkau pasena nabita yang pertama nigi orane patapai 5 rupanna benena riwattu macaina de nulamita parumpaja lino latu akhira de gagal letama nara suruh aku tahu suruh kan alhamdulillah tungka tongon ini apalagi aku pace juga maroka jelas kata beru iya deh iya yang namanya keluarga bapak dan ibu pasti ada masalahnya toma bicara engkau tu masalahnya di antara kita semua yang hadir pasti punya masalah tapi harus kembalinya kepada Allah maka memang itu makan biningenge wa mode maka dia dari untuk masa Indo umuna iya tapi maku tahu itu si kumotu si cecek tak jadi si wak becek si kumotu si cecek tuh jadi si acok maka itu makan biningenge sasa kwele kelei apa ngewang kulo kasoy kapura isabot timparus gitu masya Allah makanya itu ya apa lada angka bene kuro upasa maka makna baja sanga dia boleh masa saya si bawa laki dia melutul ke aji ku turun tangan maka dia melo apa je maka dah peko gana solusinna maka amak ko bawa na solusinna angka si sapa dah wajah soli kurangi matu pak kamajana pak foto dah kortingi jangan Allah subhanahu wa ta'ala di ajaran atau campuruki idi bali boleh aja tercampuruki wi
maja puna magai wadi maja aji sire supema to masa se to makkali biningange maja mukki idi to campur kenge urusan to makkali biningange billahi taufiq wal hidayah summa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh berdoa